哈利路亚，阿妹，哈利路亚，阿妹，哈利路亚，阿妹。新年快乐！今天是2020年的第一个礼拜天，感谢主，让我们在这么早的早晨就来亲近上帝，让我们能够在这样的时间里面安静自己。我们先祷告。Kapa Looh
诗篇
我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。过吧，哈平安来过，哈平安来之所以萨瓦南瓦南多，萨嘎吉欧利马拉兰，安诺伊，萨阿亚伊苏卡库伊，萨在伊巴哈卡过，安诺伊，达伊伊苏卡库伊，伊拉库。我相信，一定你把不干不一定卖不伊拉都不来让他们来，我们上一点应该，然后我们就用神给我们的爱去去爱这些弟兄姐妹，让他们不会在外面流离失所，不要让他在家里我们留给他留你的100的手。
这个米大国还带诺妈妈一定可以张数教会，好让这个旗成为一个张数的一个标杆，使神的子民都能够一个一个的回来也都能平安，也为我们等一下牧师分享的信息来祷告，也为我们现在所唱的诗歌，我们安姑嘛，来我们说，我们安姑嘛，跟你来我们说，我们一起摆上这个祷告，我们一起把神祷告，谢谢你，我们还有我们从来不离不弃主的爱，甚至我们背逆你的说，我们不听话，我们把生命的爱朝太不是还有主啊，谢谢你，我们在我们眼里说，我们可能在这新的一年上，长寿家长，不知道他们的幸福怎样，让我们怎样在水水面前能够真的上帝的所喜悦的孩子。使我们能够把神的启示在这世上所交换的马上我们好让寻求上帝的人好让人家爱主啊，谢谢你，谢谢你，我们也为牧师所分享的信息摆上在主的面前，求主你我们的牧师同在，使他说的每个计划都带着能力，带着信心，让弟兄姐妹丰富的行回来，能够满满的回去，好让神的话语成为我们每一天的信心和力量，好让我们能够在神的话语里面能够觉知自己都能依靠上帝的为善。谢谢你耶稣，在摆下的时间全都仰望在主你的手中，去求主你的同在。谢谢耶稣，孩子真的好像祷告，是奉靠我主耶稣基督得胜的名求。Baik, pensiya kami ini kalian ulama, namun kalau uno saya kata aku kita kalian. Baik, ini anunya kasungan satu nuripun sini pada. Baik, katominan setelah kemat tu radio ini bisa perlu bila aku
sa katakarway kawas di kakalayanay. Ikan siya kami kay usaw po. Ikan siya kami kipapili ko paruhay saan i-aniniyay. Surinay duwama iso papilin to ulipatan niyan to lumiangat iya hoy iya sento no miyat saan ay. Surinay duwama mula kiso uciray kiso ato sinaray kiso. Surinay duwama mapanan to kami hawi itini tono no hikoki tono mistor tono uto hawi mapatay tono tamdaw ko uniam tono sakwan ay. Surinay duwama sinala to sa iga kamami sisikan to rusan yan to ato fuman yan. Surinay duwama papihin kami to saupo ato mikitin ato mikaput pura iso umao ikan siya kami itini paruhay ko yatsaan misingkyo to no isakwatan ngay ato to lipawin hawi apring tamianan no sa kapana ato tanan hawi to sa tupat cima-cima ko jiray ato sinaaray ato no to indamanay tamianan pamaw ini kaya no paruhay no miyatsaan. Surinay to no jiray tamianan o to no pakai nito kusinyan to no jiray jingla hawi papri to kakalanayan no itzer ato niyan to pana. Surinay duwama say ka pana to nano sirahay lumiay to tamianan hawi mamaw papri kami niyan to no ulat niyan to no to lemat kamianan pakai ni itu no kursi pakai ni itu no jolo pakai ni itu sering kakamat min hawi mau kan kami ini itu sakayan yang ini ko rumah yang hawi mau pura isu no yang to pakri anu nana itu no leman yang to no puri pacar hawi sunai itu ama hati ni ko kaca ko ikan sya aku minumos kamianan pakani kan yang turun mo pakani ni yes kita kami turun. Amen. Hai, guru satu suspend dulu turun tatan. Hai, wama niya di dadarayan. Nanay makangat ketika saya menanam Yesus. Nanay ibu nanay soa kitaki. Nanay makasih Batia bagi negara yang lain. Pabrik kami yang ini pulau yang hidup ada. Pulau yang dia pada saat kami Hai, kamaro. Au parte no sopa niya au marau to no ania to no 不是的au 感谢to no 敬拜赞美啊的事情的实现及招待黄根次弟兄以及学理执事有几个影片具体我们古来有第二组以及音控及结婚以及嘛卡罗。好，我们这一周的执周长老是及马奈九罗张美花长老。好，五路小都，妇女还是一样，礼拜六的聚会，跟着我刚才说了，个礼拜是好啊，就陈明英长老，诗会唱起副会长黄雅琴，耶利米，是
是回顾2019，主理是会长及嘉威，领唱及真心的国家，Kapa Looh以2楼，礼拜3家庭礼拜，古妈你汪金带，礼拜你古希努娘，施惠及陈桂美执事。礼拜5祈祷会，主理还是我们牧师，领唱是副会长黄雅琴。下面是1到2月份的家拜，就是我们可以先做预备。撒迦利亚这边是上礼拜12月29日的奉献，波隆的奉献，还有加这个利息，是17093元。我们感谢我们弟兄姐妹热心的奉献。那伊拉古有错误的地方请记得跟执事团更正。好，也就是说，教会消息，在我们也是很欢迎伊拉古邀外今天有该萨利嘎嘎。好，我们自己掌声来把他们把还有这个杜萨尼亚鲁米亚哈维鲁米献堂奉献，请弟兄姐妹不只是在金钱上面摆上，多人必须要也把教会的这种建堂的事工一起来纪念。撒迦利亚，就是新的一年的那个月历，然后我烧也不是我烧了，就是法达拉，就是还没有领取的，记得到招待处领取。大概18笔，这是我们这个1到3月的服事的部分总表，请相关的那个弟兄姐妹可以去招待处领取。有关于那个家拜的那个安排的部分，也欢迎弟兄姐妹主动的跟办公室联系，能够安排在1到3月份做这个家庭的关怀跟探访。再来是我们牧师在1月9号礼拜4白天节啦，求神保守牧师的交通的平安，在会议当中进行的很顺利。再来就是我们对团契新年度2020年这个团契的那个经费的编定跟施工，除了团契之外，就是各施工组，然后说哈拉登尼需要也可以把这样子的一个构思变成那个文字，作为我们这个合会的时候做把这一部萨利嘎嘎一起来参考，一起来配合。好，再来是Kapa Looh，就是我们有该共事营，在2月1号礼拜6，有该就在我们教会。当然不只是长职同工各个团契的干部，也希望能够把那天能够空出来，一起来研讨我们教会在今年度或者在未来的一些施工的计划。好，回顾了就是我们的教会还是需要一名专职的或者是兼职的这个干事，把咱丢该呼吸，在教会的这个施工上面。当然我们现在也很感谢我们的秀香长老做协助，但是我们还是希望就是给大家顺安秘书还是顺安顺都可以介绍一下，丢该应征。好，如果萨多。马多塞马里当埃农亚好伊拉国来，在住院的及杨金福、苏建龙修养的周月霞、詹永昌、李内、许金宝、郑东龙、黄美妹、林素雨、吴秋花、陈雕妹、范富贵、朱美妹、孙锦福、小
任及朱陈金宝、林阿章以及秋美求神来看顾，让他们在身心上面有神的陪伴。好，本周的金句尼尼亚金句，高兴高兵。来，耶和华说：“我要做耶路撒冷四围的我城，并要做其中的荣耀。”撒迦利亚书2章5节。好，过多呢，就是我们教会在这1、2个月的一些事工，蛮古大家让我该也可以做一些安排跟预备。好，以上。嗨。Pada no panggilan curang ini di Korea, Sakusa Jepang, Sakutai Toshi bangsa Paru Toshi. Hai, sedang gabu. Hai, malo aku Toshi ku Secara akan ditatui Cina tu cecai sapi pakiu kada icaya aku cinta Tuhan Yesus kan aku pasku san cinta daerah aku Yerusalem mi kecil anu aku ayah kakak ayah atau kakak minna ta ira marau aku kuya paswara di kakuangan di ayau suyu rumah ta ayau ila aku cecai suyu ini temu ijingan suasa sa ayawai suyu kuya rumah suyu Kakakaman tumikai taira pasualan kuya mi tatuyay ko sapi pakitju karet kapa ku aluman ku tatara di Yerusalem tamna maro ku awalay ku aling bird no orang niaro nauhani kuman ku tandau aku pinahuri di rumah rumah aku mahal ku tapang iketun tu suar ku mama hari berjingga milikut kurang niaro milikut ku mama tumas tu tadi tu tapang maro itira han asua han nida ai pasua tu tapang tu penyawalan nida punamo niba iwas sakan tamu patara iwatsua ni gaulira tamu ku mi wasai Miniwas kakai atandau ilariu tu Babylon dinukai tu di Yerusalem anu cima ku istikai atandau tamuanan di umi stingai kata kakula aku pinaulan hanana saka utulan no Israel kumulay tapang kato tapi paswa to ya mi pasay pinaulan ni kasa kitaki suasa kapo tapang to steak di tamuanan kuya matayaray di tamuanan di ayaw parang mga stok no nila kamu saan ano mamarakito
ano masih iya ko mo apa na ko ano manay ko nikah ni uturay mo ni kumalay tapang kaku paswas santo tapang kamu pinawalan mo Jerusalem kalibahag to lumadiw no hani ko tani tatani kaku maro di tamanan hani Ibiali ku luman ku pasay rahay di tapang akitaki ku mama inawalan ku nika jingga ku mama ro jingga di tamanan tama kana tu kamu tu nika ku ni utulan na kakua katani di tamanan ku mami liao mapa Bocor tu kapang tu yuta di pangsarai asra nangna tu baru di jerekai ulang rumah nangna tu mama lu tu tata kapulahan tu nia ro tu besar kamu tu kasih kita kasa inaulan tu tu kakak kalayan ka sapa ter kamu di kayau no tapang no hani masalah itu tapang mai pangsarai kamaruan nika hai aninya rapak atau suka no piukai dan no fungsi nominal ini piukai to sapa kita to saya ka hoi sapa tapi pakeriu karen mo teman 测量的准绳，第一种都是农样。Kemudian, hai, ini adalah kuasa kita dia jika ria panjang acuran sekali kakak sekarang sempat meminta pilihan akhirnya ada dapatkan ini sudah di seratus saat Jepang jika ria naik seperti kita nan agak beliau seperti suku ria hakia sekali kakak ini melihat跟各位分享的主题是测量的准绳。我们ini ayat 100 seperti ini bisa kita jamin ya ila kya baktau atau ya toya halanai kira paarang dapan si karyaan itu ya makusia halanai mapalagi kasi kapulong tiyak ko hawi sa katusa hawi soal sa kini pasilaki kanan ya toya dia baktau hawi ucicay o sa pititak sa pinanang utapang matalagtag kita hakyam Saya kita hakia, muncul kulalan bilakatan araran hakia. Sampai ini kita bagian seragam. Ani dapatkan yang bisa begini sekat saat Jepang sekat turut tu sampai ini kita pang sampai arau si karyaan tu ya mapusi sirana kita dengan seragam. Ya cecai sampai sukulio. Arati ritak hadanan kita ami ritak tu ya niaro nian Yerusalem ada naik niaro ngopong pastor linci Oseng kita nan ayat kita asyik tu ni asyik tu saat fal karya ada naik kita nan Mateo surat ayat yo ni apa pasipana aku cuyo si karyaan tu ya sekarang saya atau sekarang atau sa apa polusi hawi yang saya o sapi opi palar udah pang tu palumanai minukayai di Yerusalem nyarok Israel ira atam dasar kakak nanai kafana kamu ipa akarab kakak utama tu ya ufa hawi
yo pakaraw na mga tuya mapulusi tuya ya waa sa pohon na hawi ila sa to na falon so an mako akapawanan saan sa bimaan nanay pakali itakwanan ya mangalukay ya marukay afalotso lumako ayo kami sama itamulan na hawi kalau mo kamu amiliaw ami patireng tuya niaro no Yerusalem atau adiper no Yerusalem sa kakak yo miliar betapa kepala dan Israel akan hawi bapa tukul ngara di atayar pitu Mustafa asal kakak agisaan sekali ini mengarah asal mereka nana perayaan sa anamo kaman apatiran dunia niaro no Yerusalem atau patiran puya apatya dia Yerusalem adiper saan sa jalan ta yo dahil di ko ada kalau kami kerjaan kami adalah ina ko bitin na ay ya asaan ini Nehemia arado min salika watak asal Nehemia kreto alumanay afinalando Yerusalem finansada mataya tahay minanay ayaw anoy ira kaya ata mi karyang luod itanan saan sasaka pamadaan akakatalaw akakatuka saan si Nehemia kami iya ang paingin ng mitang yan Nehemia hananan ang mabawag kita kawai sa imaglong nanay lihawa sa kapati ko ami asip halo itsalahan na asip ng mitang Nehemia kahapin na ng mitang masamaan ko pa si panangin si karyaan kinasarikan ka sa imaglong liawan apatireng tuya atiper no Yerusalem. Liawan apatireng tuya niara no Yerusalem sa Butapang sa Rikaka. So di maglong pasok rin siya sa Rikaka. Sa at-atsay unyara no Yerusalem ko apatireng sa Rikaka maglong. Ano pati ko aja kita ni asip tu ya hakai ananai kami paling selain susah itira ma araw na sa kakatsa sa dunia araw ng Yerusalem kamaraan namo patirangan saan halu kamoto ufalosok namo patirangan amiliawan patirang saan atau paru rumah namo patirangan saan atau sa pitakong to Yerusalem to patirangan sa si hakai sa kakak yung tayo na mahawi sa ba mataya away ko sa palifon no tawag mo na now ayaw na umisyang so tulog sifon akoret pawanan na mo ko pitakungan alumanay saan sa zakat magkaan ya faul ka paisun namo saan sa away sa aychan si kamatay hawi away maarawan mi palumaan mo mataya o taya mo saan sa ka kaya maglong niya na maharatan ano pagkaniya ni tayo di paiso kusapatirang kusingkon turun orim dahawi ano pagkaniya ni nato kupaiso ufana ato sakwan hawi paru jumida ado kyoga jumida ado shaka jumida niya ram dahaw sa kakan tangsa iigur hawi awa sa kabalaktaw sa abad pa ini kita nan sa maglong Bida dari maharatan alam pagkain mo pa so asasari pitwan ng kiyukay how imasamaan alam pagkain ninyo lawla at sasari pisakwan ukwan ng kiyukay how imasamaan alam pagkain ito sa ufana itsa na halanay mikwan ng kiyukay para nulmak na how imasamaan sa nagaka so ngayon doon si Paiso kita sa nagaka lipahak sa kita agad pa sumita misagay kita tunya misagay kita basta mabaanay ikaw lirasa ng mapulong tangan sa iko kaya away
看这个国病来得快，去得也快，是按。Awak masuk ke saya kata. Sudah, yo beliau dalam asyik ini cekaryaan, bangsa nanai. Dia dalam miharatan. Saya asyik saya itu ni, artikel pepatiran mita, niaro. Saya nasa saka dimulai dengan ambil kuan tu niaro menjasa kakak. Kalau kita tu kalau rumah kita kalau bukan menjasa kakak. Sesuai ini Milia kutapang pahapinan papi pala tu serai tahu kakak. Maaf puya. Now yung sa church ako amimele itamonan dia wala apat kirang kaya akiper ni Yerusalem umaat kaya patusukan ni mga asor-saw sa kakak amelia ko tapang tansa ni sa mitsumke sa katusa at sa pangnos chikaraya hawi nanay milia gina anya patiko ang haratan ini sa katsa sa pangnos chikaraya sa kapito tansa ito ko sa patusir. Untuk kecil dapat al-Arab dan Indonesia ini itulah ada yang dihakai serikatnya. Untuk pak kecil bagi para dapat tidak ada. Jadi ini solo babu dikiritai nyaron no Yerusalem asen sang hananai. Atau ya mikiritai takong hananai cis itulah serikatnya. Halaya selai. Mataya yung ayaw dapa ahonte nangyari sini hamia sa kata. Pabrim dapa inurungan puya tayal tayalan patirang tuya akiper no Yerusalem patirang puya niara puya Yerusalem usik kali lumaku itamuan punya sa kutapang sa kata. Tapi maaf. Tengah saya patut Umuti patusukan tapal sa kakakman. Dia man apatirang kaya tahon ng saan. Kaya usual mo kinitai pahang tulati usal ni kapatumita. Mahal ko o patulon mo kinitai kaya tahong o sinusin kita sa kapat. Patulon nila. Yung mamitsumon kita paruhay o awas mo ganyan saan hawi. Tidak kami petalan tidak apa ya. Ano sa ay kita pihapinan, miharateng, maanan lumago yung mitsumod po awat, lumago to niya paluhan niya sa anahawi. Maanan na ko abiliyaw apatirang to, panak lumago, utayal lumago, uparon lumago, ato sa upo lumita. Ating do sa ikamakulong, isari ko, rai ili ipalimpan yan saan. Jadi katse, sans ihal sa ko, rai arun athayu, mas maal piketun, yung sa ayon ka pangakyan. Natiya usual, natiya sa iyo asin siya hal. Ditahan ko haratun lumita, Utulon mintahan sa atsay pasar likur ami misim-sim haratan kita masamaan ko dini ipan-ipani ihaw nang sa sayo sans ihaw awas ako orang kita ta irad kya haratan ngai ami koy haratan hawi misaya ka palo hawi irad pa hapinang napang to daragatan da pangsyang ka misaya man Mahal na alin sa kumpulong yung mismo kita din sa katusa at sa pangos sa karya hawi. Beliau sa utapang mapipalal kita nan. At yung patiran sa kamu hawi awal kehalakan na. At yung patiran sa asak kita nga mamilaya pusol na ko hawi awal kisumpen na. Malachi hakya. Malapon hakya. Belum.
Saka ngapulong aka karurai api tengah itu soal dapat. Soal dapat khawi mutiak mo istana lang yung ay apaw ang sa itini Kaya utang nila kita usual nila sa kakak. Ano sa ay ano tan mo tahaw ano sa ay tangilin mo tahaw ano sa ay layak pa ng tahaw sa kakak. Matiyak po ligas at ulalang nga ngung sa asasay itini kaya utang nila kita sa kakak. Uray sa kita amit nga asasay. Mahal ko Israel sa ira tamtaw sa 50. At nagkuka ko tuorip na masalika ka. Hindi ako nisudat ko kako. Wata po. Paasya ng mama makundi aram. Maara na pitusor sa ikay mitulon do. Mamaaw nangay palawatan. Papi namin ni suko bago si Angah, si Malocin, si Oseng, atau sa kakak ay makawawa si Mili, si Rungi, si Tungi, saan? Tulon mama ni Aram. At what? Ako sa ina ko, ni Oseng si Uhay. What to? Hati ini tanah sa mating yang hagustuhan makahatsa. Ay tutengil kamu saan? Mata ulalangaw, mata urikas ngangangong sa itatahing tanian na namahawi nga ay sa maamilayat saan? Upa uripay, mapatiringay, umi alatang daway, gustuhan niya malamamay malaingay, utapang hawin na sa kamilayat umaang kufalosok na musaw saan? Sa nga Kang saling natin isa 50 yung mga malamama at Oseng. Mahalang visual di Oseng tuwawa ko. Ito as piso awa. Sa luka ko sa piso. Mga ay subitang visual mama at ina. Bilali piso. Mga ay piso kami tangir. Kalifitan visual mama. Sa piso hawin. Nanangan. Masamahan ko ulit yung siya. Wah, kulahachi. Mahal, follow sa utapang sa kakato sa gira ang tao, pinasakan. Diyawa mapatiran kaya pa, ati Pedro Jerusalem. Itiya ko hawi, wata kusual mako, wata unsur mako to yokin siya, pari awal to suwari itawanan hawe, tengilan layapan. Lahcian kuya tayar sa pipaliawan patiran tuya adiper saan. Saya kamu pilayap saya kamu api tengilan. Hati ni hayo buka ko kumipapa patiran ngay sa likaka. Nanti mulai di isa kalima atus sir, hayo sa kusual na ba sa ka. Mamala namal atiper singra milikot tura niaro milipot sa salika. Utapang Yehova kami sama. Kumipatirin nga sa salika itini araw nila sa katusaat sa fa. Pagkanyo utapang tu namal apatirin tu yang atiper no. Sabi taliyo amidipot to Yerusalem ang diarang sa likaka. Baka yung tapan nama hananay. Sira ko patiran na sa likaka. Umang sa sapat sa kita na. Usak kuan tapan sa ikamakulong. Ano sa ay kamu apiting pilaya piting hawi. Ukako tumik malay tamunan. Saan sa ikamakulong? Sa zakat. Nay, umapana kita. Usakwan, usakwan utapang sa kakumapulong. Bali namin kuwan sa kakak.
Pagkain niya tuya, pagkain niya adi kakananay ami sukuleo to oriek ni dasar ka. Hansa ini sakat cai dengan sakat dosa atau syiar. Maaraw ako mapulusi ko cai tam. Mitatoi cingra do cai sapi pakciu kakref. Lecayan ako cingra. Kalau cuak so han ako. Pacao sa cingra. Terang ako Yerusalem mi pakciu. Ano hakwa ay ko kakayak atau kakahat ningra saan. 50 beliau sa person ini kita nan yak beliau seperti tak tongcu. Mafana kita ia pis sa ananay o kita. Tapi maang dia pis sa kita kanila sabi nanan tahakwa katakaraw ni Oseng akwa ako mahapuyaw dia. Ang pagkalin ay singko ng kahaw yun. Uto sa pisay pang tapang sa kata. Batay ini paarawan sa kalima at sa pang sa kalima at usin. Uto sa camping kami, matya o yung mitakay ginal sinapal kami sa ko kaya kapatsakayay kasi sinapal hay. Pinaamda hanya mitser yang kami dia mahanya pangsan tananay. Wala sa ka. Ini sa paarawan sa kalima at sa pang painin mo na. 上一个准的就好像天平一样，我个个灯就那是个个。你一个好耶，sebab kalau yang itu saat fal sekali matu atau sir hau tiga, mati saya ko litat sekali kasa lalitat lalitat kami. Pina kakahat ni akiukai. Mereka amikisan dunia pina ko kakahat punya ciping ni kita awan kita hawi, ada kita kami militer bersekolah. Anu 5层，哇，25平方公尺，30来万。在这边，这边kita tu hakwa ko fana wita. Ada ujudat, hakwa ko kecil minta kami ujudat, amalah ko minta hakwa ko malaya pa minta kuya fana sedikit pakai kiri ujudat. 50 umas pa ingin terpandikan nam. Nawiro ditekan kita serigaka. Nawiro pakai itu punya salitet tapi para kita bagi kita nam. Hatinya lapis 50. Bila kita mahakateng. Ditekan puyak niarok no Yerusalem sa kutapan. Dekat Pulong. Mengalai kutapang wita, ami sekulio, ami kisah to 5 kita senaka. Kita mapulong hawi kepadaan Oseng hawi 至少超过我大内9年刚把所令但这些善在中不用。噶个哎主日儿童主日学好为当赛马典礼，我大内个有9年啥的个，我分那些善。所以我不能，我是在把别把那你嘛不了说你打过那是个。Hati lapin, juning kang to, san juning kang to, ko juning kang to, ay kakak, kupa pasok limitaci yesan. Maratang magtulon ni siome at sangaw sa kakak. Hai saan.
takwa berdoa mengesaan musim kita mafalik kita hakiat talulung mafalak dumita ia tapang hakiat有的在很什么机嘛，给他组织在啊，来在人把个女放在这他边，原来给他还跟着那个不容易。mà phần lá kita bị baca faham. Umang Quran sambil ditai macam-macam kita nak hari. Bila tu ini dari para orang ditai tu ni harus tunggu kita. Kami jumpa, kami baca, kami baca faham. Mestiap pilih cari awak kita nanti kami tidak hotel. Kami kata apa ada semua sekian. Apa 为什么sekian? Pernah kita apa cakap hal hatinya lafin.还是国兵有基督徒已经信了耶稣几十年了，可是却跟当初相信的时候一样，生命并没有带来很大的改变，信仰也没有多大的长进，是安。Mana kita tak berhakikat? Kamu belum kisah aku kaku hal kita belum hal ini. Ucapai, oh patirangan udah pang, mama sapi marok nira icirana tu kita nan cari kakak patirannya alumak kita. Betul soal ini sakat cecah nu kitilo sakat dosa cefang sekelima atau sir. Yo milaya kita ciesan hal ini, yo pasorin kita ciesan hal ini, yo tiap ujumian hal ini. Ira tu kutapang marok ila lumak lumita. Mestiap ucap saya sepat dirannya tu lumak sari kakak kita. Ini oleh follow ulur ila putusa hal ini sari kakak. Ini sebesar各位有圣经，请您翻开诗篇的82篇，上面看，这个那么多些，Oleh kalau pulau yang putusan, sebal, sekarang 那么多些，哪有rumah aku suruh datang sau？还在第二三看，我说过你们是神，sekarang，说什么datang，一定要。Pada ayaw tu makusual, ukawas utapang kamu saan, utapang ukawas kita saling kakak, maluwawa utapang kita saling ngoplong, ukawas kita saling kakak. 我们是神啊！耶稣在约翰福音第10章也曾经说过什么不漏，34节左右，我们是神啊！ Kawas kita saling kakak. Wata. Anu kawas kita hawi. Ira orang demita haknya. Umala kawas saya pahapinang tu. Tapa pahapinang utam haknya. Itu ni saya nupitilo saya kata sefang sekelima tu si soal saan. Matiau saya onjoy. Bapak tiringan di makoto rumah, lalu rumah tamanan saan betapa? Saling kakak. Bapak tiringan tu di alumah, hawi. Saya ini kiu kai saya kakak. Ini orangnya minta saya kemapulung. Ini baru dulu mak saya kakak ini. Tayar yang dasar kakak. Upi hoshi yang dah ikyukai kakak. Pakani utapang tu ni litak hawi. Fakcio hanai ami supolio kita yang dasar kakak.
pakai nu tapang tu maaraw na sa piditat pero sukulit kita sa likaka pakai nu tapang tuman usuan nira 神手中的准绳是按照地上的尺数和标准的量尺来运载。在pakai nu tampau amin dengan sukulit kita sa likaka pakai itu soal tapang pidita pi sukulit kita na. Ito soal di sa kasitsay no sa moir nung kasabaw sa fang sa kapito ato siya. O pinanang tapang hawi kita nahan sa ay pinatsato no tamtaw paputaala at sa tamtaw pinanang wow patsa ko ni akapa hampir ko ni akai kaing sa ay sa naka o pinanang tapang gusto ko rin tapang follow sa tamtaw sa naka 撒母耳记36章第7节中，因为他华不像人看人，人只是看外表、看外貌，耶和华是看我们内心。我发了错，不能打帮我发了错，比地的，bisa boleh untuk panggil saya kata. Sebelum belum beliau sampai milicai Oseng ikitanan, di bawah pala kita takwanan tu saya kata. Tangan sak imat ini dia nak saat Pak Luhai tu. 109年tusa tapang bila tusa pulau amasa nak ini sari kakak patakan tusa pulau ini agak jan sari kakak 2020年109年的中华民国所以我们belum jaga saya na ite yang ni jang suan dan saya mati ni mataklif ko 50 amasa 我们要问，在kita kita nanto, yo soal sa tapang, tapi pala kita nan, alaan na ko kaya sapi ita dia superior kita manan, hakwa ko, talulong no fana na musau, hakwa ajar no singko na musau, hakwa ko pitoor na mutu ajari takwanan musau. Saan saling kakak? Untuk saya kemaruan tapang kufau jom na saling kakak sen的电saan. Hanya pin masaling kasisan bersama berpakiran kita. Mengyangi ko kalau cok sarkaka amin ng asip niyan di kulit stay soot tulong buat dan kesiwa Jepang sa pray ina kutusa kan sa pray ina kesepat atau sial han sa pesuai di tapiti sarkaka 神啊，请你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有善。我belum kita ni tapiti kunian lasio Tapalaw, yung nangang kako, masamaan kuya haratang mamusaan. Kuningan kako, salipatang kako, tumapanak ako umaga, may haratangan mamusaan. Tampapanak ako amin. Nang ira, kung dati ikan palo sa mga pahakyat, sa milicay, chitapiti, siranan, to sa ikaw, kulog, niya. Ulit tayo soot ira tutulong pulo ng kasiwa pag na nahano ni minasa ng pulong yung mi jumur ko awas madam niya paluhay at saan ta mafana kita ini ang paluhay at saan manan mida ami dumak manan mida pa papitungal to fana atau ejeng dasar kakak. Maharatan yung asing sa kamapulong. Yung kay sinjak dahil wawak na asipan ng ita.110到120kakak. Rumah hau ta 100位到90位上下，你能不能做报的？
我的意思是说，我们的服事，我们的信仰是从我们年轻到今天的一路。Pasal minta pihonsi ni bila ni dalam ni buka hai. Jadi ni kak mang tang sa ma kini sa itu ngapolo. Aratak maarau tu no salika pihonsi kusingku minta salika ngapolo. Malu kita mikaput toleh hai. Malu kita ambil tolong. Malu kita ambil asib aminanan tu fang salai acuta. Rumah sahay malalo, putayal, nukiukai. Rumah sahay ilai ko takay ulah masalikaka. Pagkapas to salika mapulong. Ikaw niya salikaka ano pakalito pinengneng na pangkitan na hawi. Masama kita atya. 现在姐妹弟兄，我们很爱聚会，我们也乐意奉献，我们也努力服侍，我们很有爱心，我们也很努力的读上帝的话，我们也很迫切的祷告。这里看看，高女儿是什么不漏？如果从上帝的眼光来看，那把该人都比能弄到把你单单都好。如果从上帝的眼光来看，我们真的经得起考验吗？ Ilaka islam kita ambil ayat ini asal itu kita pakai kita nak. 我们有没有成为耶稣的样式，成为我们做人做事、待人接物、思想上的组织？Pakaian ini kita tu pasok lima kita ciesan, amiringi tu faco, yes hayu malu opu. Sa haratang lumita umalu tayar lumita malu secai ngakaya ya pinangan wai lumita saling kakak yo pakali lumita tu sampai arau di kawasan kita nan ilaka bisa lumita 我们经得起这个考验，还是只不过我们就是信了耶稣而已。把首领给他，这在街上这个东不漏。把首领给他，这在街上，你个人我爱国就在多阿斯、东尔、乌法纳，可能得到辛苦你看。现在姐妹弟兄，我们是这样子吗？我们只是信了耶稣，可是 并没有任何长进。有paterang sa kita, Tokyo kay sa church sa kita abi, bikin. Ikaw na utamda ajut sa ini sa kakak, usta maroay kita ito ibaya yung maroay kita sa bihaya kurcya. Tira. 20 那呢，有两个人还在等。当今天上帝说要用准绳测量我们的时候，要说kita pakai itu aspolio, di aspolio, ami aspolio kita nak so karakter kita. Hanya kita pasal kita sekarang, di pala pasti banyak juga, yang cukup. 我实在我感kuan mako itamanan sa kutapang sa kakak mamimaan na iro abo po kutapang itanan di para so umita ni para no umita ni kakak kita nanay mafan kita tahmat ami pakir jiranan sa kakak na amafana kita ami paktir atau ami tahmat jiranan sa kakak tama ulah kutapang amara itanan tama ulah kutapang marah itini Niaro mu Yerusalem sa kakak. Ito so ini sekamutek tangan sa safaw tusir han sa karya kitanan. Paswa sa kutapang kamu o finaulano Yerusalem
kalipahak lumakiw now hani o tayo ni kako maro itamanan hanra itiya haluman ko pasayra ay itapang kitakit o mama lafinaulan to inra sangra o mamaro cingra itamanan ta mafana to kamu to niga o ni otsuran nira kako patay ni ikamanan saan sila mapulong mga ko tapang amaro kita na sa likakak soal ko tapang di sa kasipat at usir maulah ko tapang amaro itsara na sa likakak halwa adu pun palumaan ko tapang adu pun sa likakak ipahak ko tapang amaro patirengan ni aniaro uturun tapang ci solopapo uturun tapang ci itsala uturun tapang ci Nehemia itini Yasu papilon sa kampulo aminukai itini Yerusalem wala kita bangsa ka kredon tapang sandra Bimaan, nanda mapatir biya pitakongan ni Yerusalem ta mapatir kung ano ako pahamak ko tapak ako kung ano ako sa kutapang sa ka how ka mo mahmak ako falocok saan Mateo masay ko pulong Mateo utsay patiran utikyo kay lumita kutapang jaksay umapatiran ko kibali may niya ay tisang kwang asa chiga anyaro hawi Uta hamok sa kutapang sa likaka. Maraton ni osa sanga ya ni chiune ho mo patiran kuni akyo ka dumita ti ho 1990年的时候sa likaka. Na itini da ni hona le otal mitalia kita tanya ni hona le otai tang sa itini sa likaka may sumut. Ya hamok sa dipahas ke palo sok yame. Ukapaho za awa atyo ti ho ukapaho za mime zisi ti ho ukapaho ubitilita chi osa sa kau zong ka sa likaka. Hamak sa ipay tu keren sa likang pulo. Papatiran po sa ipalahan kayo kay itini Pangcah阿美族語禮拜252下1號你按kacaran da imat ini. Hamak sa kita sa likang una falo soang tapang kunya sa likang pulo. Lima cuma kutang daw tu ni akiyo kay hayang ipahak. Pacakat hamak kasi tungan tapang sa likang pulo. Ikaw na sa likang pulo. Nawiro milicay kita tu saya salisayan sa likang nawiro utapang lumita hayesa amaro ay kita na. Ilang sa kaya ulah niya sa likang mga jira mi padama kita na mga lay kita pang ay paorip kita sa likang mga lay kita pang maulah kita pang kerit kita na sa likang maulah kita pang palabat kita na sa likang cuma patiran ko di akyo ka dimita paganin nira bispolio tu yang yaro mahmak falocok nira sa likang paganin tahajan may paalaman sa likang mi sakitsul ami tulo mi sakitsul ami king mi sakitsul amatayar mapapatiran ko di at siya sa akyo ka mahal ko ni Arab no Israel sa iyo atam da sa likang Uriyo Salem uri pahak mahmak falocok tapang Tata itira di Yerusalem ko kamaraon namun kapo hawi itira abi kapo maro tawanan saan tapang terkumpul Sila mapulong maulah ko tapang maro kidanan kaulahan na sila mapulong buti usual tapang min sa kasanakan就差不多2万这发射的花路就是出埃及记25章第8节，上帝亲自告诉摩西，亲自告诉以色列说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”Pagkira mo sa taongan, ta kira ko marah ta muna sa kutapang
Pasipana Cimosi Asa Kemapulung. Ini kesatakan dosa perbuatan. Yang kelima Jepang Kapa Looh atau si. Rumah satu sari kampung. Ini katakan hawe. Ini katakan hawe. Soal suku tapang. Maulah kako. Ami kapot. Ami camur itamonan. Buka kaulahan makutam kamanan. Maulah kako Maro itamonan dosaan kutapang. Yo imi semua kita biasa kita kini ifak dohai kata tenekan hawi sakat sesai petiru to sakat dosa cepat. Sekarang masih hai saya tidak kutapang apa 把这给大家看，你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，作为圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的圣灵祭司案。50 tapi pala jepro kedanan kemurahan utapan dasar gagak lingkong sekiamit usai aluma bukan kita segagak 我们的身体是上帝所建造的房屋啊。就所以你是个多这方面是个在里边多16到17节。岂不是你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那里，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。Kita kemuraan di Pangcah Adingo, Tapang kawasan Serikaka. 这个殿是圣灵的殿，kemuraan Tapang Kaliah. Aluma Serikaka 如果我们从旧约的概念，神住在圣殿的概念，神住在会幕的概念，进入到新约，上帝说要住在我们中间的这个概念的时候，这只是一个很大的改变。大家，araw mo din katalangay at katalakan. Araw kutapang itini itaungan ng rap. 上帝临到会幕，上帝临到所罗门王所建造的那个圣殿耶路撒冷。可到了新约的时候，这个概念通过耶稣去完全提升一个很高的层次，怎么样干？这个改变带来一个现象，我尽量不要让他讲的那么的神奇，这是一个改变。 带来一个现象的改变，到了新约之后，我们的身体就变成圣灵居住的殿。Araw na di katalangay katatalakan sa kaka, uhoy mo pitakungan maarawin pita di kasalakan. Tanga sa di Solomon hawi utira kapatirangay dunia pitakungan Yerusalem sa kaka, uluma sa kaka, araw mita maputalay sa kaka mapulong. 有墙的，刚才提到前面不是所以是有墙的吗？上帝要建有墙的耶路撒冷吗？可是到了新约，神透过无墙的模式，上帝看，上帝住在我们的人的心中，上帝看不漏。Maro kutapang kau terlihat di falsok meminta， 这是一个改变，带来一个改变的现象。大家看，我们的身体到了新约，圣经告诉我们说，我们的身体是圣灵所居住殿。我看不到阿的方式，阿的punya rumah menjadi falsok， 大家看不漏。Bahkan kawan kita, orang meminta, utang meminta, soal meminta, usai api hapidang. Masama kita hanana sa pikaisya pi aray kita pang usisa pi kukuha di falocok kita an nabasa ni kaka di falila anyaro di falocok namita 这个带来一个很实质上的改变，什么不弄？当上帝完成他测量的这个目标了之后，目的之后，他要把这个外在的心理放在一个内在的我们所看不见的一个住屋，什么不弄？ Kalau cuaca kita hawi, bukan berdoa di depan kita saling kakak， 我们就变成一个行动的教会，saling kakak belum？ 这是一个很大的改变，saling kakak。
这改变一个现象，就是我们不再像旧约一样，只是一个在耶路撒冷建造的圣殿而已，不是，而是到了新约之后，我们是一个变成移动的教会，移动的圣殿。什么看？樟树教会的会址叫做樟树一路252巷1号。可是当你回到自己的家的302巷11号2楼的时候，那个就是教会。什么看？那个就叫做圣殿。什么不？在这在联系是一点离杨梅，什么看？一点离东湖，什么看？一点离三光社区，一点离花东社区，什么看？Semua belum. Maro kako itamona sa utapang sa kama belum. Saat selesai di katakan amaro utapang anu camul orip Israel iro atam tang sa kama belum. Tang sa imat ini mapali kutubak utapang sa kaka. Kita kamarahan utapang. Saat selesai cara kesai kiukai. Ukatayalan mita, ukiukay, iniising, ukiukay, kamuraan tapang. Itini ifataan, ukiukay. Itini pusko, ukiukay. Ukakansiyaan mita, usasoarawan mita, ukatatraongan mita kutapang sa ligaka itira. Semaro ko tapang sa rigaka, kita na. Atas sa rigaka, istakit na pa. Sa asay, tinijar kasay ko kayo kayo mara sa rigakang pulo. Itulan na pa ang upang sa ating mo amara at inipaw sa kumita. Sa kaswa, sa chipulo, sa kasasay, yung karinto, sa kamuktap at sa fam, 如果那个在都是，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。是这样没？什么不懂？有马肉我的帮一地方说米他，等下在个龙我的帮kita nasa dekat. Nanay pakdilan pahamatren nanay pakdilan pahamakan ku kaku kungangan umarko sa kutabang sarita anu kumaan kita anu rumakat kita adada kita anu matayal kita anu isalama kita anu mabihol ilat kumamihol kita anu ilat kuawa kita ni matu asu kita ukapa kita nanay pakdilan pahamakan kungangan umarko sa kutabang sarita 50 Pahmukan Pakdilan Kota Pangsay Kakak Dia dah minanang di sa kalima ato share Di sa katusak sa pangya Cikarya Hansa Punya aswa sa kakak kitanan Oh mama La nama la adiper jingra milikut turanyaro mitiput mama tumas dokter tu tapang maro itira han paswal han ras kiame serga ya paktir pahmak senai pak ketai ya imin ras serga waktu ni tapang pak ketai kada tengai serga kya There, tapang sa pahmak, tapang sa pahmak sa kaka， 荣耀，它原来的意思是有重量，我们不重量，sa kaka， 重量会足以带来改变跟影响，好像是。如果我们还不清楚什么叫荣耀的意思，我给我们给Pakdir, yang pakdir sepakdir, sepahmak sana ini会通过这个例子，求神帮助我们更加明白。发个带，的那个意思，你看它荣耀好耐，好像什么，好像面包一样，你看刚才说那个重，那个荣耀呀，pakdir, pahmak sana yang kada teng。
法格斯人的好一嘛掉出来面包的它，什么叫重量？当我们透过这个外来的力量，不能念我们大家面包前面，嘛富汉，那么富汉来，嘛大概都安汉那么大，用双手的力量去压迫它，这个面包会变形，萨利嘎嘎，在，它不会再回来了嘛？Mati ya satan tagian ya kami minta koi kita, ila kaya satan kami, aduh di paano minta hoi， 我们不是会下线吗？因为我们身上有重量啊。你讲不咯？Ano sa ka ket puta pangatsai ka put salikaka, ini pitaongan no Israel tanda ini kokohan. Ano sa ka karteng kita bang hawi saya ka makpus itini ijrak saya kyokai salikaka. Ano awa ka kita bang hawi saya ka put cuma idang proses mita. 上帝的荣耀是很重的，是有重量的，因为他要我们去承受他的重量，他的荣耀。萨利高布洛，mana mendapat dia betapa? Anu karteng betapa anu kuku imi, mana mendapat dia jalanan, pahmak jalanan. 一定不是在条件上，你看看，我们怎么荣耀神？那个条件其实很基本嘛，那都给他说什么不漏，把我在神的那里，透过我们的生活，透过我们的生命去见证上帝啊，就可以荣耀神。你看看，30个，Masama mana kusemak lo kyokai, ano isoso aku kyokai, sinja no jaksai a kyokai, ini paputar to, ini kamaroan to, ketayalan to, kepisalamaan anyarok to, wisampan to, lucudat to, rumakat to, rajut hawe. Nanay, paktilan minta pengaruh lapang sekali kakak pamagat minta pengaruh lapang pakai piwacai minta. Arau lapang anu tak macam atam daku. Paktilan lapang sekali kakak. Teman fana kita pang apa sakat tu yang sepahamak atau sepaktilan lapang sekali kakak. Saat saya lipai, saya ira ko pangkyo atau kian, itini kita saya melihat yang bawa saya dengan depan saya kakak. Saya lipai, saya ira ko pangkyo atau kian, itini kita paham dengan depan saya. Selama pelong. Namai, sa pahmat, sa pakzim da tungangan da pang hawi, uji cai orem de mata sari kakak. Namai orem de mata hawi, uji cai kahmakan asa pa ini de mata tu cima anak kungko anak sari kakak. Orem de mata sari kakak yo malai da pahmat pa pakzim da pang hawi, uji cai ucang tau ping ko orem de mata sari kakak. 亲爱的姐妹弟兄，之所以我们可以分享神的话，可以见证时候，我们的生活方式，我们的生命就是一篇讲道篇。我们拿什么跟人家分享？我们就是讲道篇，我们就是行动的教会，我们就是一个活的见证。再次把我再给他闪光不露，什么爱？
一个善这个感，你们按，你们影响，你们感动，阿们来啊，这个山上你要让我们看，包含我们自己，包括我们妈妈看，看不懂。Ano sa ay material sa kaya maano mo ka patir utapang mo kahakya maano ahmat utapang mo kahakya sa pura to sa kang pulo pa itsura sa karya kita nan 神的家不是人手所造的，虽然也是人手造，可是上帝允许的是那个，你还得按的帮，我们很多人把敌人古罗马的帮这个看，我们把敌人古罗马，我们当把敌人古基督教，我们当把敌人古尼亚，我们当，是爱把干的多，就烦恼的帮这个看，我是为这的帮。我当然有帮干嘛借，所以那个，亲爱的姐妹弟兄，人最好的保障，人最好的保护啊，人最大的支取的地方，不是靠强大的财力，也不是依靠我们的人脉到底有多高，在把跟牛当招是那个干。那既然按什么大家就是在候选人的名单，生要你来不礼貌，你说搞好干，来不拉好，那还来不没在，你们的大行没在，下午我要来戏子这个地方来游行，也拜访这个戏子的鸟肉，你可不可以跟我随行？按候选人，那按都没让你发财车谁个干的宣传车你让，马拉都是那个搞好的，马拉都要好的，就是为什么只是一大困难，是个哈拉等你看，哦不行，某，我今天是准备我写奖章的时间，不会跟你去。所以我不知道为什么要举这个例子。人最大的保障，人可以拿出来的，不是拥有强大的财力跟倚靠的人脉，不是，而是上帝的同住同在这个。就像上次跟各位分享的。这些政治明星呐，这些民意代表都会下来，了不起10年，了不起20年，了不起，都会下来。可是最大的靠，最大的保障，是因为上帝量了我们的地界之后，量了我们的疆界之后，我们就变成一个很重要的、有重量的、可以荣耀神的一个器皿。所以撒迦利亚书2章1到13节跟我们一起分享这个题目。嗨，那边问你们那边是潘布拉丢，请那个玉婷姐回到刚那个会众唱的诗歌圣诗26首，谢谢你。我
tanya mehjaan ale hai dasar kakak. Matem kita kami liau, kami pacakat, dia haratan falocon mita. Matem kita kami liau, unian asalaka tai a, itakongan arumi a, kami ketun ayau mita falocon kakak. Kanan. 我们不要轻看这个决定，这个历史的要求。上帝从今天再一次测量我，量度我。Saya bagi mapur kita pada turun nak kapang pangal。有这个测量的上帝，神的高，就愿意重新把我们放在神的天平的当中。 我们才会达到一个平衡。上这个马丁马波利的白话都弄给他，听不上帝跟他感谢，我们就是要向你感恩。我们好像你保护眼中的同人一样来保护我们。我们谢谢你，从2019年我们进入到2020年的时候，主我们要谢谢你通过撒迦利亚书的第2章。 在神不要把你巴拉给怎么样呢？神，你说你要成为我们人生的火城，说你要建造成为一个火城。说你说阿达巴，我那么你把什么德鲁说你要肉答案，然后有malai你说maulah你说啊，马肉怎么样呢？我相信主啊，你会为我们来建造我们人生的火城。 跟我们同住，跟我们同在，而且为我们来动工，因为你大发热心。我们那多罗米哈，bahkan di Sarujung dunia ayo lebih sohawi. Mafana kami minta kenal di sana, mafana kami minta kipas di sana, mafana kami turun di sana. Tahu di roh, mak nilai, cerai, kalau dan 爱来如一样，我们相信你让我们每一天都可以来专心的仰望你，是因为你已经得胜这一切，在这个新的当中。我们要非常善良的说一个什么？为长老长得好，在阿迪布尔阿拉文长老那个，在欧亚的耶路撒冷阿拉文长老那个。 而是因为当我们愿意向你对齐的时候，而是因为以色列百姓他们的眼目向你对齐，转向你，他们的眼光之后，主要他们的生命就不再一样。他们看待重建这个城墙，他们看待耶路撒冷，甚至看待他们自己的信仰就不再一样。我们这里今年这个我们周末的我们阿拉伯人发了海麦在那，哈，你们是没办法把这个这里个人呢？ Pasal miso kami andando, pasal miso baru nuliannya, baru nulian, pasal kerja miso sahabat jadi kesan. Maaf itu miso diri, kerjaan diri nulian. Kemudian Pangcah adimu kami sering tu tercua. Hai kusarifat dunia, hai kubuntan dunia. Sering apa? 我们的那个人，阿拉鲁用什么卡？有法律还有卡多亚马萨安，还有曼谷还有那爱，那个阿巴马，那个很严重的疾病，我们的家人，我们有很多的问题需要来付上帝，连我们自己都有很大的问题，需要耶稣。 求你帮助，当我们进入到2020年的时候，主啊，请你用你的大热心焚烧我们的心，像一个火城一样。所以恳求你，说你让耶路撒冷有人有伸出去，就是要在这调度四面八方的资源来依据在彰显教会。上帝，我们恳求在新的一年当中，你赏赐人，主啊，你呼召了，你兴起这些的作为，不是通过人，通过资源。 帮助我们有资源，可以来建造你的教会，建造你的家，好让我们所做的有所得，而不是做白工。因
上帝求你帮助我们，主帮助我们，让我们像撒迦利亚一样，拥有神美好的意象跟梦想，也帮助张树教会的姐妹弟兄，甚至是我们同工们，加倍的将那个美好的意象跟梦想与计划，加倍的赏赐给我们。让我们在今年我们就会赞美，天父，谢谢你，让我们胜过我们现实的困难，却荣耀你。听咱们的祷告，奉耶稣的名。就是好，你听的。Hai nitulungan kita. Pamahalaan yang kekayaan nanay. Kalau ay salah kalau may ini kami kayo dan Yesus minta pertolongan Yesus. Pasok po kami kalau ay pemeriksaan pagka ayaw mo kalau ay palipayaw mo. Pamahaw, soal ito, tatutong halima kami hindi. Ang soal Yesus. At ini ay teka tatutong niya ni mapuapuha ng Yesus. Apatihong ng Yesus. Makabit ng Yesus. Mahalal ng Yesus. Saka, away kumain din sa inyong kaya. Ya ko ni utanilan mo niya paswang mo sa umay. Kakasan mo ang swasa niya. Lawahan. Ano gagawin yan kami ang umay? Kaya katatutok kami. Ano sukuliwan mo sa umay? Away kami sukuliwan sa Yesus. Dapat ini, ay po, raraw, nuniyam, amilo, much kami tindisonan sa nanamapurat, nga palo ay ito, amil saan, namapurat Yesus kami, pagkani ito'y kini, ibalong sa atin niya, mama, tunika, nga ay niya ni, tamo ay tindisonan, mama, ang masaso araw, tindisonan, pati kami, tutanang, pagking kami kaya mapurat sa'yo. Ta, hirap, tumiminto yung dyan to.
persoalan dunia itu saling kagatan dunia Tuhan. Hai masa marah tu kami, santu kiratan dunia. Paming kami tu ngayai, baru jual, cicak, baru jual, cetuka, lalu satang, ku baru jual akan dunia Tuhan. Dan bisa pun itu, ni ayah itu ini kaya Tuhan. Satu kupiratan dunia, dilumut dunia pada pada Yesus Tuhan. Arai mama, danai, lumut tu, belum saling kakak dia, lima terasa karena saat ini sudah tu, hawa mari dengan itu Yesus, panggilan Yesus. Tuka, lastan cari nu, saling kakak atas dunia, kaki, tanah aku olip, nanya, pakai itu dunia bikin kaki rumah, karena air, tak, aku sud kalau cuaca atas dunia ini, arai mana. Sama-sama ya ning to kiki macam lu bawa Yesus atau orang lain malaya tu Yesus dah hari yang kiki macam sari kakai dah ai tu mereka lukiukai tema lukiukai buka paparu lukiukai satu dilumut dengan Israel sama ada mama berkata tutup ada yang mampu kita lawan Yesus Yesus Kristus akan turun. Amin. Sekolah tadi dari sana, mereka boleh tak mereka tidak berhai. Nanay malarit ay ragtaramanay, karitangay, asidakit, sa palamat, ng pangita ni Yesus Kristo. At na'y kakaraya, malikulon, kulah, ikawas, at nikapot, mufon sa ating mga imating sa pilihan sa Yesus Hawi. Awal ketulas. Amen. Amen. Hai, mereka itu hai kita, lalu apa? Hai, sama.那这边啊，苏联团结干部留下来哈，然后地下室也找那个建立施工，加上工。好，然后 Tinggal saling kakak, tinggal ketawa cicilan naik ini mengutir nang mata tang air itu okak. Sanai mapa paro aku foto tu kingking na hawi kalau tu ada aku paputo ya diri nak kami tu susi ada aku soal ini tamunan ada
nilai aku pengangan, anu betul pengangan kami, soalan kami, hai, sana kami akan anu niat, ku untuk